ضرب سلاح ده لو تم رجال ضرب سلاح ده لو دانغا Apadang itu galgat ضرب سلاح ده ما تم قال يوم داك قال لي يونس ده يوم مشيله يونس ده كفلوسه ده ما يونس ثاني ده مدينه بس في ملكال what happened لناس قاعد يقول قال شنو شال الاراضي بتاعنا في كلابات شنو شال الاراضي بتاعنا شالوا ما شيلوا تعال شيلوا بقوه تعال شيلوا بقوه سلباكير وداكم سلاح انه سلاح ما في سلاح Apadang ما عندكم يال سلباكير زارو ودلنا انه سلاح عندنا يال كمان سلباكير زارو ثانك يو سلباكير ثانك يو سلباكير لأن سلباكير قسم مبادله وده شلوك سلاح جديد وده دانغا سلاح جديد كويس ضرب سلاح بتاعهم ده وانتم قاعد السنه شنو من سلباكير ما عندكم وزير الدفاع ولا في بجوبا عندنا ولا في جوبا بتاع mobilization ودisarmament we will disarm Apadang ده كله انا برانا بس we will disarm Apadang ده كله we already mobilized waiting for mobilization في disarmament بس Apadang ضرب سلاح ده انا بعمل disarm بقى ابو شوك بقى ابو كوسوم بقى ابو هزول we will disarm you ما شلطان ده وزير الدفاع بيجيبها كده ودي تعليمات شلطان قاعد يفرج بمنو قاعد يفرج بيوغندا يوغندا ما بيجي مال فيه شنو أشولي قاعد بيوغندا ده أخوانا يوغندا ما بيجي تيار يوغندا ما بضرب في أراضي شنو مسبني ما بضرب شنو نابا مسبني ده ما بضرب شنو لانا ده أخوان بتاعنا يو قاعد ناوى مسبني في parliament في يوغندا ده أخوانا أشولي لو تم قاعد سنة يوغندا خلاص ما أكو شيء خلاص يوغندا ما بضرب شنو كل ما في طيارة زي يوغندا مسبني ده أخونا ما في دانكا قاعد في يوغندا أجن جين بدا يوغندا إننا لو بدا يوغندا شولي بيري باورفول تو إننا لو بدا كينيا هنا إننا لو في أباجيني إننا لو في تنزانيا إننا لو في كونغو هنا ما في طيارة بضرب في راس زي شنو that's why مسبني شلطان ما داير يقول يا ليه لانه واقع نف you try to use other people to fight your war you try to use other people to fight your war but now they have left you Uganda have left you Nuer have left you Munu have left you تفضل بس تدون Apadang بس Apadang زي ده بس Apadang أفضل أصلاً قاعد عمل داعي للناس كل ما يوم فارم مرض زول مرض ما قاعد ضربه زول قال لا Apadang قال Apadang ده حكومة في جنوب السودان اللي بقول إنها مرض وده منو ما مرض Apadang قال عنده حق يقول قال إنها مرض وإنها كان مرض Apadang ده منعمل Apadang ده حكومة ده في جنوب ده منعمل Apadang ده حكومة في جنوب كلام زيت لأنه تم قاعد سامر سلباكير بكلام زيت كلام زيت زيت ده بس ما سلباكير سامروا بكلام زيت Apadang بقتل UN ما بسألوا بكلام زيت استعمار Apadang بنيكا مجاتا UN nobody question you Apadang بقتل Nuer بتاع حكومة nobody question you so now you've been questioned by Shiluk you've been questioned by Shiluk Parome Marat Mune Marat Cholton Mautum Galiam Dade Cholton need to talk to Johnson Online because of me so Johnson Online will stop me from media le Cholton Makala ma Johnson Online Pijuba you can Cholton Jamu Johnson Online Chan Wugabana why am I still talking here Lema Wugabana Apadang you said you guys will talk you've been calling on Cholton Adunikir Salbakir to talk to Johnson Online so you will go on social media that I'm still here Lema Wagabwana what the fuck going on here Lema Wagabwana Jam diar sagade ma bamfa de hedin talga bataw kore Apadang lo ino galgat dem rajil adil gade we deploy our military everywhere wona na machin mala den kulum you know why
And we've been wasting our time. We've been wasting our time. There are people are living in 10 states. January 1st, 1956. Boundary. January 1st, 1956. Boundary. The matter the two states, but Apadang, Central Afanal, Shunu Afanal. Then we defeated you long time ago. We defeated you long time ago. We fought the war of 10 states as 32 states, and we defeated you. Remember, I tell you what? Walaya, Mamaro, the hairs or the horse or the Mamaro. Walaya, nothing on earth. Nothing on earth. I will make us go back to 10 states. Not because Fiashara Walaya, and not because with 32 Walaya. But not, we've been defeated. We defeated you. We went back to 10 states. So, not that with 10 said, why should we ask you for our land? Why should we ask you for our land? We defeated you. We defeated you. Confiding between 10 states and 32 states. 10 states and 32 states. The boundary between tribes is stand at January 1st, 1956 as Kawaja label like this. As Kawaja Levitt, colonial, Levitt, January 1st, 1956. Your boundary, 32, we defeated you. So why should we ask Salva Kiir and Dengama? My possession, we've been wasting our time. Why should we waste Salva Kiir? We defeated Salva Kiir. We defeated Salva Kiir, Wafadang, Ujenga, Sulaele, Gutumkulu. You defended 32, you said, and we defeated you. Why should we question you? Salva Kiir, we defeated you. So you've been living in our land because of our weakness. But so now we start deploying our military. Our military for Batana. Oh, woman shall rather that dang kalas go down the yacht. You're down there, drop sila. Pialanil na magari kalam today. That guy was Mawa Talga, Tufi Alanil, Ela Zola Taban, which you be Yalga, Jirimunuga, the Koro da Zola Taban, you and Balago. Lord Danka Yogo without it, Shulugal Beseda for the UN Balago. Like in Lord Shulugo go with. Dankal Beseda UN Balago command. What is the problem here? Kodakwa Rodke, Zola Mat, Uzola for the UN Balago. Balago for Unimis, Balago for when they drew the UN. UN know what to, UN will know what to do. Like in UN ma budget I will govern my shackle. Lazim not the shackle one. Jenna Apadang, no, did you look on going? Jenna Banado, my wild father Lana, none of a shield beggar or none of a shield Junodane, Alfadal Bessidane, UN Balago somewhere. Balago for do to Sudan or Balago went to Madrubutai, the Drubuta UN. UN Balago somewhere. UN will reach you somewhere. Lodi you look there, your Taban Zaro, UN Balak you look somewhere. Kalas. Like Parom murdered, Parom murdered, Dorapsala. The editor, then Dorapsala, quit you work, go to work, Dorapsala. Lana Mapizol Bedi Fijuba. Mapizol, all Salva here, Bekalam Bijuba Lumono, data my Cholton, one on a Mollen. That Apadang, my shuluk. Apadang is the one tribe among Danga tribes. And Shuluk is the one tribe among Luo tribe. So they've been between one tribe with a Danga, one tribe with a Shuluk. Ugabel Kulu Begif. Bargadal Dekal, the my Shuluk, the my Luo Bedekal, Nuer Bedekal. Bargadal Dekal, Nuer Bedekal. Oh yeah, Danga Bargadal, but all Danga Bur, all Danga Bur, Danga Bargadal, Danga Bia Dekal, Shanasa, Danga Apadang, Nuer Basada Nona. Nuer go one, Basada Nona, Nuer just. Dajukul Rana, none of Rana. Da none of Rana. Salva Kiir Dekal Vijuba Yakmishar Bedekal. Salva Kiir Dekal Vijuba Yakmishar Dekal. Lana, the Chocolate Bila Wadmin Gabel da Danga, or the Chocolate Bila Wadmin Gabel da Luo. She look there the Bila Wadmin Gabel da Luo. Danga Apadang, the Bila Wadmin Gabel da Danga. The my chocolate Danga Maluo. The Chocolate Apadang. The Bila Apadang Magabila Shiluk, the same woman get it.
umanindo chol tan fi juba umanindo olan fi joba dan ka fa dan do chol tan uzurfa wona no shulu in the online but mobilization when we know for sure we will disarm you. Oh yeah, we will disarm you. In the online fi juba chol tan fi na fi bilfam aha inde kum division 2 commander fi malakal inde na farome inde na farome fi malakal sasa de chunu tum ga de sana darab sila kwa dawde yot mek yewuni lo danga Apadang do rujala del ga de darab sila da ya kwana darab sila ma bi yesu baje ajin yesu ben البيجي بقول لكم قال شلوك بقول ما شلوك ما بمشي nowhere ملكال هذا سلم خلاص we are the dominant group في ملكال اللي بتاعنا كده لو تم ده ضرب سلاح في ملكال ضرب سلاح بيا كوكو ضرب سلاح اي مال تفكروا بس ضرب سلاح او شلوك في رنگ وشلوك في ضرب سلاح في رنگ كمان لو ده ضرب سلاح في رنگ ضرب في رنگ شلوك في رنگ ما ضرب سلاح في رنگ او شلوك في ملوك ما ضرب سلاح في ملوك ضرب سلاح في اي مال بس مالكم ضرب سلاح اي نمكو جام ساكت جام ديار ساكت دار انا قاعدين في January 1st 1956 and we go nowhere. We're there to stay. We go into our land and we start going to our land. We've been wasting our time by Kalam Salva Kiir, you know. We defeated Salva Kiir. 10 said and 32 said. We defeated Salva Kiir Madanga Kulu. We defeated Salva Kiir Madanga Kulu. Nas garin fi ashara walayat udud wad sito komsin. So udud wad sito komsin lo fi mena gweli na gan fera betar manaro fadane ya hono bashil bara guo betar de mader junub sudan kulu. De mader Salva Kiir, de mader chunu Salva Kiir gesema ja sawa. Lana etong chulu ka Apadang ache etong jeng ka luo. That's why Museveni Sultan mader kalam bijuba lana jade mabiu denga kulu, denga dekal kulu Nuer bedakal nama zol tane bayet Nuer bedakal luo lo der dekal dal kay lakin Nuer bedakal yeah utum nuzwane we've been hearing this since 2 weeks ago farome marat ullo farome marat ma kala ko dawde yot le farome li zagat malakal ليه انتوا ما بتعرض فارمي انتوا ما رجال ما تعرض فارمي بسلاح لو فارمي مرد ليه قاعد يعمل شنو ملكال يقول فارمي ملكال لو فارمي ده زول مرد يقول فارمي ملكال ما ضرب سلاح ميزا غوي كوي كوغني مساي بكلام فاري 911 ما في تاني Museveni de ma badakal bi mushal da akuna Museveni our brother. Museveni de our brother. Ma bi tayara ta Museveni to bichubu fi chakala da chuluk ma danga de. Nana nana yo God fi parliament fi Uganda. Luo. We are in the parliament. Danga de God win. Nana yo God fi parliament fi Uganda. So utum danga fa dang de jama ijoj. Jam diar rai jaj kalam ta nu zuan de bi ga ter a jam ko ne bas بدل تعمل ده لو انتوا ما بتضرب سلاح بتاعه shut the fuck up. لو انتوا ما بتضرب سلاح بتاعه ده shut the fuck up. لأن أنا دايرين نوم نادي كوين ده we have many things we dealing with. ده ما كلام ما فدان ده برا we have many things to deal with. So لو شاد داود بيوت then shut the fuck up. ناجران بدان ده موج كلا shut the fuck up. Zip it. Tomorrow jal kulu. Tumnus one. I thought long time that Apadang the Rojal. Taram Zolbas. I told Masika Mobus, a Mog Badakalambas, talk, down Mogan Jambas, quack, among Apadang and Jambas. Lakin, I can't have cook sack at the mafia, our Mogan Jambas.
yana zol shorab leben ketir biga sagaran ba leben udah jambal wa Apadang wa betul wa chulo wa denga bur bugul gal ko jagwayrat achin ketir kelel ko jagwayrat yumu jam ran jam amo bas amo ko pel ko jam yo to zol gal karafe gaba faro mi marat umun marat uchun marat rane ben mar dan kala ko dawde yot chala dina ga ko dawde yot to ana ngong kay bang yo dawde darab slade de ni chu pew to de ni chu wala sagar banaro tona jidde fadal ke de bas yom da fadal fi adang yom da ko rumun mi je prej mu jagal la Nuer fadal fi adang na ga mama chagalew chagalew la na bagar shalu kulo chagalew ge na na banar chagane ol cha dung lel ni mo je pek dina ngong dung chak ma fadal yom da wi fi adang na de san ma na banaro tona jid sagare mo luak wala do sita sha de kala makalam leben mama chagalew chagalew Nuer jot der ni shub kalam malakal mama bakoy lo no chulugan na ko Nuer na ko that's why